ku na ntlimbano wa mimovha leswi nga khomelela swinene vachayeri va mimovha mixo wa namuntlha. Pfhumba leri ri funga ku humesiwa ka tinhlayo ta le magondzweni ro sungula ta lembe leri. The law must bite. Mimovha a yi yimisiwa ni ku sechiwa. Hambi swi ri tano mafu ya le magondzweni ya tama ya ha ri ehenhla. People who passed on as a result of car crashes and accidents is 774 fatalities. This represents a 75% increase in crashes from 484, 78% increase in fatalities from 602 year on year. Hi Sunguti ku ve na Madzana-nkombo-makume-nkombo-mune wa timhangu to tlumbana laha ku nga dlawa Madzana-nkombo-makume-nkombo-mune wa vanhu. Leswi swi komba leswaku mafu ma tlakuka hi 70 wa tiphesenti lembe ni lembe. Kambe hi Sunguti lembe leri nga hundza tiko a ri eka ntlawa wa 3 wa ku yimisiwa ka migingiriko ya tiko hikwalaho ka COVID-19. Timhangu to tala ti humelele hi Mgqivela, Sonto ni Musumbunuku. Laha matikhomelo ya vanhu ku nga swivangelo swa 90 wa tiphesenti ta mafu lawa. Ku landzela swiyimo swa mapatu leswi nga ka 5 wa tiphesenti ni mimovha. Sweswi tinhlayo ta timhangu ta le magondzweni ti humesiwa nhweti ni nhweti ku pfuna eka ku kunguhata kahle. The monthly statistics will give us a view and will also give us the pattern, but at the very same time it will then indicate the areas where we need to deploy most of our traffic officers. Loko vachayeri va kote ku lawula xiyimo ni ku yingisela maphorisa le mapatwini, muchayeri loyi wa muntshwa a ku sale katsongo tin'wi rhoserile tinsimbi hi ku hundzisa mpimo wa huwa. Vo tala vo fana na yena va tshinyiwile, nakona van'wana vo fana na yena Ndzawulo ya ha rindzele ku va xupula.